Razlog je ova priča bila kad smo već u ovom kraju da odemo i vidimo, ja prvi put vidim kuću Drage Mašin, a verujem i mnogi naši gledaoci. Naš reporter Igor Karadarević boravio juče u Lunjevici. Igore? Priču o selu Lunjevice započinjemo upravo ovde ispred kuće Drage Mašin, na samo 4 km od centra Gornjeg Milanovca. Kuća je sagrađena početkom 19. veka, a upravo ovde u ovom dvorištu se nalazi i kesten koji je star, kažu, preko 200 godina. U kući Drage Mašin, koju je sagradio njen deda Nikola Milićević Lunjevica 1807. godine, počela je sa radom i svetovna škola. Danas ova kuća ušuškana u brdima Šumadije čuva tajne kraljevske porodice kako je živela nekada jedna srpska kraljica. Kuća je u neizmenjenom stanju od dana izgradnje, a od drvoreda kestenja koje je posađeno još tada, ostao je još ovaj u dvorištu same kuće. Priča se da su na puteljke od Bistrog potoka pa sve do samog doma kraljice prilikom njihovog dolaska u Lunjevicu bili postavljeni ćilimi, kako kraljevska svita ne bi uprljala noge.